Kaloku mama nguwe umuntu owenza lonto andithi you are pushing us away indim nonyana wakho nguwe umuntu osipusha away ngezenzo zakho. Kufanele ngenze njani? Sasingekho isidingo sonto kubana ingwe namadodakazi apho nomama omntanakhe ndifuna ngamanzi atshisayo xa ndikwakho. Sasingekho isidingo baqobe bajijele emobeni. Andifuni ke tana mayibe ngathi ndizonyusa umoya apha because I'm not here to fight. I'm actually here to try and fix i-relationship yakho nonyana wakho neyam. Because i-impacta bani, i-impacta umzukulwana wakho, i-impacte futhi nalo umzukulwana. Ungcono kuba wena uphethe ingane yami. Ladies and gentlemen bafethu nabodadewethu, esinye isiqephu sohlelo lakho olithandayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo right here on our favorite channel Umjolo Show. Njengenjwayelo igama lami nginguDlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi once avela nje ku screen sakho sikhonela kona uzokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe ke nawe nenkinga ethinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza. Email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing so, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare channel yakhe esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Celeni kwami khona ke izinto zeni la ukuthi ke umuntu wesilisa uyabona ukuthi performance yakhe ayihambi kahle, iyashoda here and there, naye into engakwazi ukuthi kujabulise. Zikhona neze abantu besifazane, khona futhi nabantwana abancane from 13 to 19 years abama-teen abaney'nkinga ey'ningi ey'hlukahlukene noma izifo ey'khona emzimbeni. Ozakwethu sebeyifakile inamba la ngezansi ukuthi ke bakwazi ukuthi WhatsApp leyo number uyifonele mawukuthi ke uyayidinga le juice ukuthi ube nayo eduze kwakho. Kakhohlake nokusilandela ey'nkundleni zokuxhumana sikhona Facebook ikakhulukazi khona ipage lethu Umjolo ongakwazi ukuthi ulandele with 1 million followers. Ungangilandele ukuthi uDlala Matifana verified. If not, that's not me. Celeni kwami khona usise sinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi ubekwa yini la nanokuthi indaba yakhe hamba kanjani. Dadewethu siyakubingelela kunjani? Siyaphila khona kunjani? Siyaphila, siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni. Asiqale nje ekuqaleni, ubani esinayo namhlanje and yini ekubeka la? Oh, okay. Igama lami ngingu-Olwethu Siziba bhuti. Yes. Into endise apha I think ndingathi zi-relationship problems. Ndinengxaki nomamazala wami. Okay. Usenzele ingxaki nomuntu wami ku-relationship yethu. Okay. So ngicela uyicacisa. What happened is that ndidibene nalo mfana 3 years back. Ndifike apha eThekwini 4 years back because ngiwase-Eastern Cape mna. Yes. eNgcobo. So ndidibene nomfana 3 years back, sathandana, and then he introduced me to parents zakhe. I think it was about 3 months into a relationship. But into ndaye ndayiqaphela is that umama akandithandi, akandicacelanga. But ke ngondazama uma ndiqhuma lonto like sazama into yokubana okay like let us try mhlambe uzowoma apha kum. But then ke ngoku ibingenzeki lonto. And then 5 months into a relationship ndandihambile ndiye phaa ndivizithile phaa Kamfana. So ke into eyenzekayo umamakhe waye wabiza ubaby mama. My man has ubaby mama wokuqala and then I'm the second baby mama. Okay. Yes. Oh, nina nengane futhi. Yes. Nomntana unawane. So ke ngoku safika phayana wabiza indodakazi daughters, wabiza indodakazi zakhe nobaby mama into yokuba bazonikhupha endlini to a point whereby lento iye ya toxic to a point whereby nomfana wade waphuma endlini and then we rented iflat sobabini. But ke ngoku into enzise apha kwishow kuzama ulungisa lonto because ngoku I feel like ndimosha i-relationship between umama nonyana wakhe and nomntana uya affecteka because akakwazi yakugogo wakhe, akakwazi ugoduka ekokwabo like no lantuza nobhuti lo ndihlala naye akasakwazi uthetha nomama akhe and ngoku iba worse because bangathi ndimi imbangela yabo yoba abakhathe off. Nalo umntana ungaphandle is suffering ke ngenxa yezo zigameko ezo. Okay, ngiyeza ukuthi uthi ningo baby mama nibawu2 but when ungena kule relationship yakho nomuntu wakho were you aware yini ukuthi khona umuntu okhona? Yes, I was aware, but bebengekho ku-relationship according to my knowledge. Kum uthe bohlukana 2 years ago and then into ebadibanisayo usupporta komntana. It's just that ubaby mama wakhona has a very good relationship, relationship healthy with mama umntwana. Yes, nabafana bomzali nelantuza
nosisi bakhe. So ile nto iyenze difficult for them to accept me because ibingumuntu oseyithathwe as ilungu lomndeni. So manje sekunzima uku-accept ukuthi umfana usenentombi entsha and ukhetha wena over lo sisi lo. And I think enye into ephinde ilantuze eba ifactor enkulu kule relationship yethu imatter ye-tribe ubana mhlawumbi noba le nto ndingumXhosa I do not understand and ke ngoku ubebe mama uqala isiZulu so inoba mhlawumbi iyona loo nto uba intetha angandithandi kodwa ndirhalela uva kuye uba mhlawumbi noba yintoni endayenzayo okanye like singayilungisa kanjani because ku-affecte kunyanakhe naye even though onwabile nam but ikhona laa nto yokubana okay umama ndiyamkhumbula and nonyana wethu akanamakhulu ngoku. You have mentioned that now you have rented a flat here in Durban. Okusho ukuthi seniphumile, you are out ekhaya. Yes. So njengoba seniphumile ekhaya niphume noma umfana uphume ngoba ebona ukuthi wena umama akakufuni uyahlukumezeka then he chose you of umndeni wakhe. Now you are here wena because uyabona ukuthi use distancile ukumndeni wakho afocusa kakhulu ngapha kwena. Yes, isimo was like toxic ngalendlela into kokubana mhlawumbi kwakuzo-end apha kukho umuntu olimalayo because umama wakhe nee-sisters zakhe like bangabantu aba-loud and bangabantu ongenokwazi ba-predict uba bangenza ntoni. So he was now concerned especially with i-pregnancy involved now into yokubana okay kungenzeka nantoni so we decided for peace sake into yokubana okay masiphume. Yabona. Okay, so mengabe ephuma he continued to support lenye ingane yakhe uyasupport ekhaya noma waphuma nje kubona total. No, he did. He continued to support but ke ngoku not ngalendlela andithi ebehlala nabo so he used to like do everything. So ngoku into ayenzayo ukuthumela imali nemali yesupport yayithumela nangalendlela ebethumela ngayo but ke ngoku akasambona umntana wakhe. That is what bothers me the most. Into yokubana kunzima into yokubana abone umntana wakhe ngoku ngenxa yento yokubana sekudistansekile like kukho le friction yenzekayo. So I feel like imali i-relationship yemali is not more important than i-relationship ye-father and umntana wakhe. So manje ufuna ukutshela uma kamfana ukuthi lalela ma umfana ngiyamthanda nawe uyangithanda ngiyazi awungifuni wena kodwa ungangifuni kwakho kwenza izinto zibe worse ekhaya because mina as much as ngimthanda umfana but ngifuna futhi abe close nomndeni wakho. Ngicabanga ukuthi ngikuzwa kahle lokho okufunayo. Yes, because buti xa kunokwenzeka into let's say umfana passes away umntanami uzothini like kuzokwenzekani ngaye like zininzi nje izinto that you still gonna need kumama wakhe kwifamily yakhe asikwazi uvele siphile sobabini because asilazi ngomso uba lingasiphathela ntoni. We don't know uba mhlawumbi ngengomso kungenzeka ntoni kumfana. So I really need umama wakhe by my side. I need the family yakhe by my side so that we can be able into yokubana sihlale like silungise ezingxaki sinazo. Yo, uyezwa-ke mbukeli lapho ngasekhaya ukuthi ihamba kanjani indaba yethu. Okufanele ukunakeke futhi uqaphele ukuthi on today's episode we are not only fixing a love relationship but singena deep into umndeni njengoba namhlanje singena kuma kamfana nentombi kamfana noma ubaby mama just to find out ukuthi yini lengahambi kahle between them and try ukuthi silungise lelo phutha lelo. Umama understand ukuthi uyathandwa lo mfana and uyafisa futhi usisi ukuthi abuyele ekhaya benomfana bakwazi ukuhlala ndawonye umfana angabi away from home. Hlala la ukhona-ke ungayindawo ngoba sisawulanda umama njengamanje simbeke la sikwazi ukukhuluma naye. Ngihlale la? Yebo, hlala kanjalo mama. Kunjani ma? Ngiyaphila. Hayi no, siyaphila. Siyajabula nje ukuthi usihloniphe mesithi uyadingeka le ekhaya usinikeze nesikhathi sakho. Njengoba ubona-ke la eceleni kwami khona ingane encane kahle kahle uma wengane kamfana wakho uyena okucelile ukuthi uze la namhlanje. Usitshelile futhi ukuthi i-relationship yakho naye ayihambi kahle. So maswathi indlela ayibona ingcono ukuthi mhlawumbe abize abantu ongabazi uhlale nabo phansi nikhuluma about the situation and then kubonakala ukuthi sihamba sifike because ubebona ukuthi akakwazi ukuvela asuke aye kwakho ayokhuluma nawe kanti vele sebasuka benomfana bayirentela la eThekwini. Ingake ethi akeza zohlala nawe phansi nikhulume because meya kwakho bekuzoba khona ukuxabana okuningi phakathi kwakho kanti vele nezingane zakho lezi zamantombazane
azimthandi neze yabo, so wathi iyona ndlela le. Sengisholo ukuthi njengoba manje ezoqala ukukhuluma nawe understand ukuthi yini indaba azadecide ukubeka la namhlanje. Kuyazwakala lokho. Hey, angizwa nje ukuthi Sifebe singangibizela la singifunani. Yo. Awukhulume naye sisi sibone ukuthi uzokulalelani kodwa. Kunjani ma? Hayibo. Ubade ngifake imbiza. Ma, njengoba ndibize abantu is because ndifuna samulungisa izinto. Ngoku xa uzovele uze ngomoya seyiphezulu ndingekazami nothetha, ungekazami noyazi into yokubana yintoni endizama uyenza apha. Hayibo, awusekho nje umuzi wasekhaya. Awukwazi nje ukuthi nje ungenani ungibizela umndeni ma ukuthi ngikwenze kabi. Kodwa kona ubani yena lo ozongibizela umndeni kodwa uyayazi ma uba kudala sazama into ze-family meeting, kudala sazama iyona ndlela nje wena ufundiswe ngayo kini ukuthi uhamba uqoqa abantu abadala uhamba ubabeke. Ma, yeyona solution le endiye ndayibona ingathi it's best. Emampondweni kwenziwa nje. Mnike ithuba mama umlaleli umuthi uthini. Ndicela nje like ndicela uyazi nje into kokubana intoni le ungandifuneli yona kunyanakho, intoni le because ngoku umntana is involved. Uba bekusithiwa isengumjolo nje umntana akekho involved then mhlawumbe benzoyeka. Umntana is involved, nam ndizamulungisa. Unyanakho akasayi endlini, akasayi kuwe, uhlala kum. Ngoku ingathi ngithi wamthakatha kanjani ikona wamdlisa ukuze ahlale nawe kanjani. Mina ngifuna ingane yami mina. Iyona nto ngabe ungitshela yona ukuthi ngiphathele ingane yami uthi angigodweni ingane yami. Andizange ndidlise nyanakho mina mama. Uyenzeni ingane yami? Unyanakho left endlini yakho. Ngeke phela umntana mina sezwa wena kangaka ahlule ukuzwa ngezizathu zaziyo ma. Andithi wena uyawathanda umama omntwana wakhe oqala uyazi baba. Angithi wena wafika neyichitho. Kanjani because nini namadodakazi akho abantu ababe-attack. Andiyazi ke mani inoba is it because of i-tribe yami okanye kutheni okanye kuba umama omntana wakhe oqala ungijwayela kabi wena Sifebe. Kanjani? Uzongibizela la ungibizela ukuthi ngishuthwe amakhompyutha la. Okay, wathi ngikutshele ma yabona lesifebe lesi sifuna wena usondelane nendodana yakho le engasekho ekhaya. Ayikho nje ekhaya ngoba wena wawulwisa sona lesifebe lesi. Ufuna umama kokuqala wengane okuyena ongasekho ekhaya njengamanje futhi asebehlukene nendodana yakho. But wena you were forcing i-relationship yabo ukuthi bathandane noma ngoba umthanda loyasisi loyabo. So umfana choose lesifebe osibonayo la. So lesifebe lesi ngisho ngikufunda lapha emagcekeni akwamangazi ma. Okay, masingathethi ngami nonyanakho ke. But ingxaki into endenza uba ndize apha kule show is because le nto involve even umntana. Indim nonyanakhe sesinomntana. Enyangeni lo alanda khona umuthi okuthatha ingane yami. Sesinomntana ngoku. So if into were to happen to unyana wakho mina nozazi uba ndingaya kubani because andinifuni. Umzukulwana wakho wamgqibelena ngaphi? Wamgqibela mhlawumbe ena 2 months. Awumazi ngokubudla ntoni. Awumazi ba mama ngiyazi ingane yami sihlala nawe. Kaloku mama nguwe umuntu owenza loo nto. Andithi you are pushing us away indim nonyanakho. Nguwe umuntu osipusha away ngezenzo zakho. Kufanele ngenze njani? Sasingekho isidingo sonto kubana ingwe namadodakazi apho nomama omntanakhe ndifuna uleqa ngamanzi atshisayo xa ndikwakho. Sasingekho isidingo and baqobe bajijele emobeni. Andifuni ke tana ma ibe ngathi ndizonyusa umoya apha because I'm not here to fight. I'm actually here to try and fix i-relationship yakho nonyanakho neyam. Because i-impacta bani, impacta umzukulwana wakho, i-impacte futhi nalo umzukulwana lo kuba wena uphethe ingane yami. Into ezana ukuthi uze la uzungayiphathi ingane yami uze la. Uyabona nima ukuthi umfana abuyele ekhaya noma sondelane nawe kufanele wena uxolelane nosisi. Kumele wena u-appreciate usisi. Kumele wena umthande lo sisi uthi awumfuni. Because ngendlela engimuzwa ngayo nawe awukalisho iside la siselibi. Uloke nje umthukile but awukangitshela ukuthi uyisifebe ngo1 no2 no3 noma uyisifebe ngoba wenza ukuthi nokuthi. So njengamanje umuntu ophethe ukhiye ukuthi wena ubona indodana yakho nanga. Umuntu ophethe yazi mina lengane ngixoxela ukuthi lokhana umfana ahlala naye eflatini. Ngisho indlela ondla ngayo ekhaya yashintsha. Akasani support ngendlela ade nisupporta ngayo. Andikhathi lo mntana nami lahlala kumina. Impela akasaninakekeli ngendlela ade ninakekela ngayo. Lesifebe safuna mhlawumbe noba yileyo ke ngoku ingxaki uba ikhadi lalihlala ku. Ma, what you have to know is that uSipho kunyanzelekile moving on and kunyanzelekile naye ipartner.
And ke ngoku awuzumkhethela into yokuba nizoba ngubani loo partner. Ingeno baby mama wakhe kangakanani ke bazama leya ngane bohluleka. leyo umuntu kowayihlukanisa nayo? Bazama bohluleka. Mna bhuti ndirhalela andinike i-point. Like andixelele into okokubana okay, olwethu wenze u-AB no-C kum. Uyayibona? Angathi ndiyathakatha because that is hearsay. Awunondixelela ngothakatha because ngundiva lowo. Yinto ikha esithubeni okanye yinto nje ozakhele Into ongangenzela yona nje ndakwenza ukungibuyisela ntoni. umntanami ke ngingakwazi ukuxolela. Okunye mama mhlambe ongak-understand noma ongakubambi kahle ukuthi olwethu uSipho wamtshela ukuthi uhlukene nobaby mama wokuqala. So hayi ukuthi wafika wabahlukanisa ndawonye. Wafika bevele sebehlukene. Ngokusho kukaSipho. Angazi ukuthi wathini ubaby mama. Weqamba amanga. Yo. Kanjani? Weqamba amanga wengahlukene naleya ngane yomuntu. Kutheni Futhi ke ngoku ingane yomuntu waphuma thina nami wayohlala siyithanda nami kabi. kanti wayiqamba amanga Phela wena ngithi wamdlisa. kanjani? Wangavela asuke nje ahambe nempondo adume nempondo. Ndamdlisa okanye ngamampondo la dume ngodlisa? Hayi wamdlisa. Andifuni mama unyusa umoya kuwe, like I do not want to. Ayikwazi phela ingane yami ukuthi ngashiya mina ngiyizali ihambe yohlala nawe. But Ayikwazi. isakusupport, andithi isakusupport. Hawu. Meaning isakuthanda but Mina izenzo bingibeke zakho. binginika Nami ikhadi ndingumama layo. umntanakhe, ndingumama umntanakhe xa ubomi bami buzoba sengozini kunyanzelekile into yokubana ndiprotectile. Mina into engiyifunayo lama ukuthi silungiseni yabo singaloke sikhombana ukuthi ubani Yes. wenza ukuthi ubani wrong ubani right manje it's time to fix yonke lento eyenzeka sithathe okudala sikubeke emumva and then sifocus la uma wengane lo akekho njengamanje empilweni yaSipho and uSipho usekhethile ukuthi ufuna abani lo muntu amfunayo futhi uyakhombisa ukuthi akanankinga nawe uyakudinga ezumzali ube ukhulu enganeni naye futhi abumzali Mina mengangibuyisela ingane yami nje abuyise nomzukulu wami noma engahamba ashone yena. ingane yo shuthi unamanje umile kuthena awumfuni Sizoyilungisa kanjani? Soyilungisa kanjani? Mzwana Because the lethi only ingane way yami, ngabe mzwana lethi ingane yami siyoxolelana. ndizoyiletha kanjani ingane yakho xa ungafuni sihlale phansi sonke kubekho uSipho sithetheni kubekho i-family meeting sithetheni because for you into Usazongenzela enye i-meeting futhi? No sendisitsho endlini xa sesidibana xa sesithethile ndim nawe apha Ufike noma because 2 njengoba days ndingafakanga uhambe. uSipho apha njengoba ndingazanga noSipho apha bendingafuni ube ngathi ngoku sizokubhakanyela bendifuna uthetha nawe njengomakhulu Ufike noma 2 days uhambe. oh angafika u2 days Eh. kodwa bahlale benoSipho nengane 2 baphinde days. bahambe Bese yahamba yena. yo Uphinde futhi ke mhlawumbe ngelinye ilanga uphinde ufike 2 days uhambe. Oh. Hayi mama, shuthi senze njani siwuthathe lo 2 days siloke sifika sibone kwenzakalani yeah like simane sisumntana because mina eyona concern yam ngumntwana into yokubana angakwazi kokwabo akhule engamazi umakhulu wakhe akhule engabazi olantuza o-anti bakhe akhule nje engalazi iside lakulo tatakhe only because bane-problem nolantuza and ke ngoku into endingenokwazi uyenza mna is to take my child ndimse kwakho ndimshiye kwakho ndibe mna ndingekho andizukwazi uyenza 2 loo days nto because uhambe. xa nizonda mna ndingakwazi uzonda nomntanam. Hayi, So ungafika u-2 days, 2 days u-2 days uhambe. ngingamthatha ke ndizise umntana nizombona umntana ndiphinde ndihambe nomntwana. mhlawumbe ngibuthi wena ma uyikhumbulile ingane yakhe eduze kwakho Ngiyayikhumbula ingane because yami. umuntu ozoletha ingane yakhe eduze kwakho ngendlela engibuka ngayo mhlawumbe nababukeli bazongijaja ekhaya but ngendlela engibuka ngayo nangu umuntu and mengabe umuzwa akazeli ukuzolwa nawe la uzokhuluma kahle njengomzali ukuthi ma siyathanda noma uSipho uyathanda ukubuyela ekhaya but akakwazi ukubuyela ekhaya ngenxa yezinto ezenzeka Uqale nini ngalesa sikhathi ukuyibona kwenzeka leyo nto ukuthi nokuthi ukuthi nokuthi. uyathanda uSipho ukubuyela ekhaya? Kudala ndathetha noSipho, indim noSipho siyathetha. Ingxaki ngoku yakhe kukuba wena uyihlukumeze mna as mama womntana wakhe. Xa ibona ke ngoku impilo yami isengcupheni naye ke ngoku onyanzeleka uba azame undiprotect. Hayi uba uSipho akasakuthandi ma uSipho ungumama wakhe. And futhi ubukhona empilweni yakhe ndingekabikho mna. So there is no way ba angade athande mna ngaphezulu kwakhe. Singaze sigcine sesijwayela kodwa kufika 2 days. Okay. Okay, shuthi uyasinika igunya lokuthi usisi noSipho bangavakasha 2 days ukuze kubona uzumbone naye ukuthi unjani. Njenganale ntombi oqala mhlambe nawe uyinika 2 days yaze yajwayela mase soyijwayele mase wayifaka inhliziyo. Nokuthi yona phela ayumzulu yabo.
manje lo qhamuke nelunye nje uhlanga Bathi umuntu naye. kodwa phela manje inkinga ufike wamthatha umntanami akaze lo anamthatha umntanami Before amthatha ngithi bebehlala ndawonye ekhaya. Angithi Yes. bomvakashela uSipha Yes. nihlale no2 but uwena obachase away. I-reason yento okubana sihambe it was because of wena and your daughters uyayazi lo And ngempela yabo ma ngeke uzwe indawo mosana lento yokucwasa ngobuhlanga ukuthi umXhosa umZulu. Shuthi ngelinye ilanga mase ingane yakhe ibe nentombi omSuthu uyophinda uthi awuyifuni futhi. kodwa ngenza Ufuna wena njani? nje ithandane nje nomZulu. Ngisho wathi uyayihlupha lowo mZulu. Cabanga ile Xhosa othi awulifuni. Limphethe kahle umntanami. Niyamcabangela ukuthi njengoba esebenza kumele abheke ikhaya. Njengoba esebenza kumele ondla ikhaya. Because enye yama reason usisela ukuthi uyabona ukuthi uSipho usenciphisile indlela akusupporta ngayo. Usenciphisile indlela imali ayisupport ekhaya. Odade wabo nabashana kasababheki. But ufuna kubhekeleke konke lokho. But wena ngoba you are chasing them away awuyiboni lonto because Kafika u2 days ngeke ngiqale ngimbone ukuthi ubuye kahle yini nami ungangidlisi Yo. bese ngilandela wena ngiyohlala emaflatini ndiyakuva mama ndiyakuva I think ukuthi sizozama ukuthatha i-baby steps because andizukwazi ke umenza uba andamkele wholeheartedly like kwangeli xesha okanye elikanje mhlawumbi kuzoba khona into ezolunga Ezisikhathi from sami. le nto mhlawumbe kuzothi-ke mase ngikubona ukuthi ukahle-ke hhayi usungabuye uhlale-ke Okay, no, siyabonga manga ukuthi usinikeze lokho nje usizozama ukuthi benze njalo nendodana yakho sibone ukuthi kanti ihamba nomzukulu kanjani. wami ngiyamthanda phela Okay, no, kulungile. Nawe mbukeli ungabhala la ngezansi ukuthi uyibona kanjani episode yanamhlanje noma uyizwa kanjani uvumelana nosisi ubona uma mhlambe yena i-right in lento ayenzayo ungabhala ukuphawula kwakho sizwe ukuthi ihamba kanjani episode yanamhlanje ungakhohlwa ukuthi subscribe like and also share this particular channel umjolo show hlangana ku-episode elandelayo siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.